một bộ nó khé bà một tô tôi đấy tuy nhiên bánh hai dương trên công tác đây tới cứ tầm nào cả xe để một bộ bà cứ đập để chơi lót xe nào một bộ bà lại cho mới dương chập đào phơi đó nghe bà ta một cái bánh hà vậy ta lên chập đào phơi đó nghe một bộ bà ta dương ai phơi ba được còn phơi bà trên bánh hà một cái hàng phơi đấy bà lại chập đào mưa đó nghe bà mình tham một tô copy bà phơi đây đôi tô tôi đấy ní lại chập đào phơi đó nghe bà mà mười giờ bật sao hết giờ chỉ còn tắt đấy chơi tại một tố cứ ở trẻ ở tân ca đây lấy chập đám đọc mười thằng khác ta những ai thưa ban nào mà chỉ thưa ban chụp chơi ăn phone nào đấy lấy chập đám mười thằng khác chập đám đọc group đây chính và lấy speed nó những đọc group chơi lấy chập đám mười thằng khác mà theo một pi một hai đập bấy ban chỉ đây tới chơi ở tẹt mà lấy chập đám đọc thằng này cao sẵn thằng lại nhờ sai tiền bây giờ đọc thằng này chơi thế như dùng speed chơi đi và USB đây chơi nhất là phone bà là chập đào đồ chơi nhất là ông bà nàyนี่คือปัญหาบ่ามาปีเสือหนึ่งสปืบ่าหนึ่งสปืได้การเอาเบอร์เซอร์หนึ่งสปืหนึ่งสักครั้งคือมันอาจจะใช้ได้บางคนอะไรบ่าให้เสือนะเบอร์เซอร์จะดูโจกน้องก็ยับใช้ได้ของการเดบ่าคืออัดบานตีนมาไว้ยังบางคนบ่าเสืออัตนากาบ่าเสือนั่งวนไปจะเลยจับดาวเพื่อนออกเนี่ยบ่าอย่างดอมโยเปรียจริงสันดำไปมือเสือบ่าดำไปยังโยม้อยังขัดbà đã khai lại tới mà giàu vì rừng thu bình nhà lên chập đào mười hoặc đây bà nhận được vô được sơ tránh được sơ đấy mà nó đã trôi nhiều trời tiền liệt trên vinh làm bây giờ tận cả bà lấy vô tranh ngoái bà khơi sân sân mà bộ nọc này là sao khai cọ nhưng mà khai nhà lõ cọ tới việc mà đã là dương sân là mình đã lấy sân chẳng như trời tài liền sập mặt tránh hay khát hay sát nhưng đã khai nó làm trôi tới bình làm bây giờ đây tới việc là biết bà nó được con đau giống buồn mà nó buồn mà giống một bộ để lọc thừa spray đề ní đang ngày bà đây nó người thừa cho là bạch bà tiền chọn bạch ná bàn thừa một tàu xe bàn lấy chập đá mưa đó cái những khai sát lên bà khai sát chẳng hơi những chập đá vô ở khai những mình đã việc nó làm bây giờ về rừng là ơi tí không buồn mà làm bây rừng là ơi tí làm bây đề tới việc thu là liên làm trôi sân làm cùng trôi được nhái khởi là lót bồn khởi là lót khởi thu mà lên chập đám đã nơi ở sơ nó đã cho người tới tình liệt thì rất và thầy tình liệt thằng bồn 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 tình liệt tế nhưng mà điều chất đây hái cứ gặp tiền gì mình tại bà cứ riêng châu không hái ở trên trên cao vị thếนี่คือจีปัญหาหมดหายไม่ได้หายปัญหาที่พี่คือสปีดเดย์บ่าคือสปีดเดย์นั่นคือยอมพอนะอะไรสำคัญอย่างเราคือมีกำกองอะไรแต่สปีดเดย์ภาษาสปีดนั้นสักครั้งก็มันได้เราอดใช้ได้อะไรจับได้เมื่อเราเคลียร์ไปยังได้จะบัดได้เปรียโจตัววิ่งมันยังได้ใช้ย้ายยังได้เป็นโจตัววิ่งแต่มันต่อไปยังเฟื่อหายหนึ่งตอนเฟื่อหายตาลืมสำเร็จยังไม่ครบยอดอะไรจับได้เมื่อสปีดเดย์ยังก็เคลียร์ไปอะไรกับเปรียยังโจสุบเอาvà rồi đó là những người dùng phổ biến mà người cái nhất màคือช่วยจรนาแบบนี้ของผมมาการอะไรยังจะได้ก็ชอบแบบนี้ชอบตีนอย่างนั้นในก่อนตายังขยันผมมาคือยังไงมานี่ก็จะปัญหาดำน้ำใต้สู้สู้ลำพูนบ่าบัวใส่ดำพูนดำเคยใช้ไปจะอาจดูในสปีดทำไมไอ้มันอะไรออกลุยแต่จนมองจานมันได้ผ่านแต่จนคล้ายคือก่อนจองออยออกทางการวัชราเนี่ยมาอะไรจับนามาเรียบจอมกูกุมโจดวิ่งมาต่อไปยังเคยรู้แต่ธนาคารบ่ามนมันเชิงตอนถอยคือยังจัดเด็กจะรับใช้นะผมบ่าอะไรจับนาแบบกุมโจดวิ่งแต่วิธนาคารใช้ออดแต่เลยยังจับนาบุกชาเส้นบุกชาเนี่ยชอบให้ยังไงจะได้จุดเด่นใช้มาไหนบ่าคือแบบนี้จะรู้เรื่องผมบ่าอะไรยังได้กรบสันบ่าถ้าบุกชากรบให้บ่าอาจจะคงตัดได้บ้างบ่ยังได้ตั้งใจหาการเรื่องผมบ่ามันอาจจะจุดดักคาเต้อะไรจับได้กรบโจรสันบ่าบุกชาสาวเลยปุ่มใบสันบุกชาเนี่ยชอบให้มันจึงอาจจะคงตัดได้ธนาคารบ้านนี่เคยยังผมบ่าเหมือนไปเชื่อเคยยังผมบ่าเคยยัดบ่านี่คือเชียร์ปัญหาดอกมาสายสู้เรื่องผมบ่าจะนำบงอดเปิดตาขยมเต้คืออาจดูในสปีดทำไมอ่ะเห็นผมบ่าเคยยัดบ่าจุดคงเต้เชื่อบ่ามันแต่ผมบ่าอะไรจะมือจับเยอะผมบ่าเหมือนเชื่อเคยยังผมบ่าฉันมีตัวยังมีเป็นตัวเด็ดบ่าตัวบ่าจะมือฉันรีรอแล้วผมบ่ายังโยกกรบยังกรบเป็นว่าการสกัดจึงมันเด็ดบ่าการสกัดจึงมันเด็ดของผมบ่าอะไรยังจับได้กรบโจรสัตปัญหางี้ดำนักสายสู้เรื่องผมบ่าจังบงโอละบานศึกษาสายเจียวบ่า
thôi đấy cứ là để đâu thuê đã làm vốn mà hành chẳng ngõ đạiยังอาจจะធ្វើបានគឺយើងធ្វើទៅជួយសំចៃថាវិការបោះអតិជនផងបាទឥឡូវចាប់ដើមរួចរាល់ហើយបងប្អូនបាទយើងរឹតខ្ចីយើងរួចរាល់ហើយបើយើងបើកុំតាក់សោយើងបាទឥឡូវចាប់ដើមមករឹតខ្ចីមកហើយសិននៅស្ដាប់ខ្ចីយើងរឿងច្រើនណាស់បាទរឹតតហើយនេះបាទសល់បានខ្ចីទៀតយើងរឹតថែមការពារខ្លាយវាល្បូនបាទឥឡូវរួចទេបាទគឺធ្វើឃើញបងប្អូនបាទអីមិនដែរបងប្អូនឃើញបាទចុចបាច់ឈិលបងប្អូនបាទការយើងយកមកចុចក្នុងតាឲ្យអត់ឆេះទេនៅឈិលនេះបាច់ភឹងបាទអេមិនតែបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺវិធីដំណោះស្រាយគឺបែបនេះទេបងប្អូនបាទគឺងាយទេបងប្អូនឃើញអត់បាទ